Ja želim da imate, znači to je, neću reći da je ovo lična karta Bosne i Hercegovine, nego da ću reći da je ovo prvi neki dokument u kojima se nešto zvanično spominje, jer ja mislim da ovo nije sigurno prvo koji treba da znači o starosti Bosne i Hercegovine. Hvala puno. Ovo vam je jedna knjiga koja se zove Popisni defter o svim prezimenima i ljudima sa područja općine Kakanj, koji ćete imati u arhivi. Naravno, jedan set za... Neobilazan set za kavu. Apsolutno u Bakru Rezu. Wow, baš je lijepo. Ovo je rad naših domaćih udruženja iz Kaknja. Oni se zovu Kazanđiluk, da imate. Ovo je jedan mali otvarač za boce i jedan cvijet Srebrenice koji mi dajemo kao poklon, u znak podrške svemu.